Friday yin'wana na yin'wana a ku va busy too much a ku va busy lera ra ku a va swi kota na ku mina hlongoriwa mfundhisi tlela na halaya ti fasana loko Saturn xi lata wisa vafundhisi vo tala xi va nyika ti F tinharhu va va nyika example hi F yo sungula leyi ni nga ta yi khumba kwala yin'wana ya ti-invitation leti Saturn a ti tirhisaka for ku wina vanhu. F yo sungula i ti-females ku na swilo swin'wana loko xikwembu xo va xi ku rhwese xo swi nge tekiwi ka wena respect a ni boheki ku famba ni lava hikuva ni ri na mali ku va n'wi mi ni respecta a mi boheki ku mi ni improvela ku ni na mali ku va fame yi fika ka mina a ni boheki ku va ni ri na mali se lexi xi baka vanhu vo tala i ku la ku kuma fame number 1 na ku la ku kuma respect ka swilo leswi vo ka va nga swi tirhelangi le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang shangi. Alright, hayi sekwala sefikini eximoyeni ni rana sesi mikateko kwala wana mi nga hlamali loko maybe swi ndla nga ri moyeni na le hansi hey kumfundhisi va fika ni swi tike ku tika mara before fika kwala ne hi 26 July ta va hi ri Northwest University la hi nga ta va hi ri kweli na crew ya Shangani Gang timenemene hinkwaswo generally na ximoyeni so hi ta ri kweli yes Karim amkela for ka hina futhi ka episode yin'wanyana and family nexe hi mkhomela our special guest ku nga pastor va ta titivisa mi nga rivali ku hashavisa hina merchandise kona kwala ka Shangani Gang majesi ma hina i 360 swikipa swa hina i 260 and we deliver for free Gauteng a Limpopo hi kona ku na tin'wana ti-province ku nga 100 rand ntsena xavani ivi mi ta saseka ku fana na mina look how beautiful I am namuntlha hi ri na kwala ximoyeni imbale merchandise ya hina Shangani Gang hi kwala at the quick bite va ku vitana under the bridge Midrand. Yes vo tala ni na before the introducer va va tiva ku hava ka va tiva minjhani man of God fukeni minjhani se mi nga ku run mi ti tivisa na ku kereke n'wina le kwini then ta sungula. All right ni khensa swinene ku va mi tlhele mi kota ku hi vitana namuntlha la vito ni VM Mabunda ni suka aka Mapayini le Giyani a kerekeni ya Miracle Valley leyi nga hansi ka branch leyi nga le ka yona ya hansi ka Bishop Zita mara kereke hinkwayo yi rhangeriwa hi Dr. Change Philip Hlungwane. So nina ministry lowu ni rhangelako a Vaal Vanderbijl Park since ni suke kaya nta swa xikolo la mpfumelelo no kumaka vatswari va ximoya and then kuna ministry lowu rhangelako kwala Vaal so yeah antini nga ni seyini swin'wana hayi no mi hlamuseli kahle vatswari va ximoya hi ri eximoyeni ene swi na nkoka ku va na vatswari va ximoya most especially loko ku ri le ka ximoya ku fana na hina hi nga ka ximoya ku va kota ku ku letela kumbe ku ku dyondzisa mintirho kumbe milawu ya ximoya hi ndlela yaleyo. mata ni tsakisa yini loko va kwini va ku na vatswari va ximoya guys va lava ku ta va ta hlamula ti-question to fana na letiya hi ka hi discussa ka episode leyi nga hundza ni but before ya laya nani no vheta ntolo swin'wana loko va vula hi vatswari va ximoya ni mfundhisi swi na nkoka ku fika kwihi ku munhu a va na vatswari va ximoya why ni vulisa swona hi ku na vanhu vo karhi lava nga vafundhisi mara vatswari va ximoya a va kona mata rendo ra vukreste loko ro ku kuma u nga ri na la u monitoriwa ku ko ngopfu ka swa ntirho wa swa xikwembu tanihi nandza wa xikwembu swi nga fika swi ku hlupha mutswari wa ximoya u tlanga phati yikulu aka wena tanihi mfundhisi cause
ni tala ku byela vanhu vo tala ku rendo leri kahle vutomi lebyi byi hanya ro sungula a hi se tshama hi byi hanya before loko a hi tshame hi byi hanya a ni ta ku mistake leyi ni nga yi endla ka vutomi byo sungula ni nge yi endli ka vutomi bya vumbirhi so hi ku na vanhu lava rendo leri va nga tshama va ri hanya swi na nkoka ku va hi va na vo ku va ta hi advisa loko mina ni te ta na ha ri ntsongo mani vona na hi malembe ni te ta ka swa vukreste loko no ka ni nga ri na vanhu lava va ni gayidaku ni ta twa nga ri xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaku xi right mara ku na vanhu lava loko ni report-a ka vona va ni advisaku n'wananga va na careful ka mimoya ya ku fana na ya vavasati swi ta ku dlaya sweswo huma kwalano va na careful ka mimoya ya ku fana na ku pfumelela van'wana na van'wana i va nyika pulpit swi hi aka ku hi tiva ku swa so swa ndliwa swa so a swi ndliwi loko a swi nga ri sweswo a ni to yima ni endla ku rhandza ka mina mi kuma ku se ni ya phapha makereke ya hangalakini ku ri ku ni yi tirhile malembe ku va na vanhu va ku se va tele mavo so mutswari wa ximoya i na nkoka ka ku monitora ku be careful of this swi nga ku onhela in future leswi swi nga ku vangela nghozi so hi va hi kha hi dyondza ka vanhu lava rendo leri already se va nga na experience ka vo yes Mesutwini ene nhlamuleke kahle ngopfu straightforward ihlamuleke kahle ku dlaya so okay guys ne mfundisi la for the first time ne kuta munhu are prepared for yina mfundisi va tiva tsalile leswi va lava ku rhanga va swi hlamula leswi a swi ri ka episode liya yin'wana ya eximoyeni and le kanetene ngombe mina wena na kona so now na hina hi ta va which is good and swi na nkoka ku loko hi ta na episode ya ti-question ivi hi va na lava va na nga vutivi ngopfungopfu ka bibele va fika va hi hlamula yona ivi na hina hi kula ximoyeni this is all about aximoyeni yes okay mfundisi yo sungula ni lava ku hlamula yi alright i ta rhanga ya ti-temptation last ni twe mi khumba mhaka ya miringo ni nga yi tlhantlha so a no tiva bibele mara ni na knowledge yitsongo through leswi ni nga swi kuma bibeleni na Holy Spirit ya swi kota ku hi leader ku hi kota ku twisisa laha na laya so hi ku languta temptation hi ta rhanga hi define ku temptation i ncini temptation a hi xidyoho hi fanele hi rhanga hi basisa kwalano temptation a hi xidyoho mara temptation i invitation ya ku yisa ka xidyoho ku tala mi yo ni rhamba ni ve na power mi ya ku na yi accepta invitation ya n'wina na ku na yi decline invitation ya n'wina so ku va hi te munhu hi ta ku munhu i ringiwini a nga se dyoha that is why na le ka Yesu Kreste ntwe mi khumba mhaka leyi loko a chika ntshaveni a ku heta ku khongela for 40 days and 40 nights papila ra invitation Satan u ri tisini loko wo ni khinsamela meaning ku ri xidyoho temptation se a yi fikini ka yena loko wo ni khinsamela rifumo leri hinkwaro ri ta va ra wena so decision leyi Yesu Kreste a yi tekaku from invitation yi n'wi endla a va holy kumbe yi n'wi endla a va xidyoho so a swi kona swa ku ni lo ringiwa ivi ni vhe ni tikuma ni dyohini invitation ya ku munhu a dyoha Satan xi yi rhumela masiku hinkwawo mara decision leyi u yi tekaku after invitation yeleyo hi yo yi ku leadaku ka ku dyoha now mi khumbe mhaka ya vafundhisi lava mi kumaku ku va tempted hi swilo swo tala swi vangiwa hi mhaka ya ku ma vona loko wo nghena ka ministry number 1 i ri na ndlala ni vula ku i tibyela ku ni la ku hatla ni fuma mani vo mi mi swi voni ku mi hlanganise njhani a ni na movha but loko wo la ku i nghena ni ku hi mhaka ya ku ni na vanhu lava va believaku ka mina ni la ku teka advantage ya ku ni kuma swo karhi through vo rendo leri ri ta ni vavisa we are still young loko wo nghena u ri na ndlala temptation ya mali yi tele ngopfu ku ta ku ringa kwalano that is why ta twa ingaku na loko kereke yi nga ri ku kuleni xikwembu xi na wena ni byela vanhu vo tala ku va xikwembu xi tikomba xi ti vonakarisa a ku ni deki muaku wo saseka a ku ni deki
vanhu vo tala hi nga mfundhisi wa mina va ni dyondzise ku ni nga vi kereke ni nga ngheni kereke ni va kereke so meaning ku ri hi ndhawu leyi ni nga le ka yona ni kha ni ri kereke so loko no la ku nghena kereke na ndlala kumbe no la ku sungula ministry na moya wa ku ni la ku endla mali through rito ra Xikwembu loko no vona vanhu va nga ri ku tirheni swona aka va nga ri ku humeseni ka mali khongelela munhu a kuma ntirho a nga ti a ta ni cancer financial ku mfundhisi ni kumi ntirho ni ta twa nga ri vanhu lava a vele ku tirheni ka swona kumbe vele ku tirhisiweni hi Satan so invitation leyi va ka swa Vukreste ta vulavula ngopfu hi temptation ka site ra swa Vukreste invitation leyi Satan xi rhumelaka ngopfu ka malanda ma Xikwembu ti tala ku va ti ri tinharhu ni dyondzisiwe hi mfundhisi un'wana va nga kona va ngo Bishop Sikete va kumeka kwahala masite ya ni vone podcast ya vo and swilo leswi ni le ka mina already a swi fikini ku loko Satan xi lata wisa vafundhisi vo tala xi va nyika ti-F tinharhu va nyika example hi F yo sungula leyi ni nga ta yi khumba kwala yin'wana ya ti-invitation leti Satan a ti tirhisaka for ku wina vanhu F yo sungula i ti-females loko wo ka u nga vi careful tanihi na ndhawu wa Xikwembu invitation ya vavasati ya ku tela kwala na kwala loko va heta ku hi ordaina mfundhisi lava va nga ni ordaina va ni byele ku ntoto hambi u nga nyuki u nga ku shayinisa u nga ku endla u tsakeriwa na hi vanhu lava before u ordainiwa a va nga ku tsakeli so loko wo ka u nga vi careful u ta wa ku nga se hela nkarhi wo leha ka rendo leri sweswi nga ku ordaina la ti-invitations ta ku ringeka hi swa xiketi loko wo ka nga vi careful ti ta ku haka ti ku veka hansi so ti-ministers to tala vafundhisi vo tala aka generation leyi nga ku hanyeni ka yona va tsandzeka ku lwa na F yo sungula ya vavasati that is why mi ta kuma ku i mfundhisi mara endzeni ka kereke ku na vanhu vanharhu lava a twanaka na vona so swilo leswiya swa loko mo languta tikereke to tala leti ti nga tshama ti va powerful mi kuma ku a ti wisiwangi hi mhaka ku mfundhisi a endla masalamusi mara ti wisiwe hi mhaka ku mfundhisi a nga swi kotangi ku languta nhlengeletano ya yena tanihi vanhu lava Xikwembu xi nga n'wi tisela vo mara u va langute as vavasati van'wana a nga chavi na ku faya mindyangu ya vanhu lava a nghenaka na vo kerekeni a rhandzana na mani Khosa ku ri na papa Khosa kwalaha kerekeni and ku tekiwa ti-advantage teto so F yo sungula aka vumbirhi ka ntirho wa Xikwembu yi nga ku vavisa F ya ku rhandza vavasati F ya vumbirhi finance swa timali loko wo nghena hi sweswi ni nga swi vula ku sunguleni loko wo nghena ro sungula aka ministry u langutane na mali ta wa fast ni le ku ringeteni ka ku hlamula ti-temptations leti ti talaka ku va ko ngopfungopfu ka vana ka malanda ma Xikwembu swi nge endleki i ri na lawa Xikwembu nga vi weak ka xin'we xa leswinharhu loko i nga vi weak ka vavasati i weak ka mali loko i nga vi weak ka mali i weak ka fame F ya vunharhu i fame that is why mi kuma ku loko no vula tanihi na ndhawu wa Xikwembu ku vavasati mi vengeni wisi swandla ni ri weak ngopfu ka mali loko mo ntela muku hi mavoni ku na ndhawu leyi loko wo endla mali i ri na ndhawu wa Xikwembu swi nga va simple ku i languteka i nyuka i driver movha lowu lavaka ku fana na van'wana so ku na ku ni nga vi weak ka vavasati mara ni ya va weak amalini ku na ku ni nga vi weak malini ne le ka vavasati mara ni ya va weak ka ku ni la ku duma that is why mi kuma ku loko no ko endliwa xilo ni ta fostela ku hambi swi nga fiti ku swilo swa so swi nga endliwa kerekeni ni nga ta ni ta swi endla hi mhaka ya ku ni lava ku Gaza boxa mi nga ti mi ta chumayela hi ku kerekeni a va mi tivi ku chumayela tana mi ta endla leswi mi tivaka swo ku Gaza boxa va teka kereke ya mina ni le ku laveni ka fame through n'wina so swilo swa so fame yi nga ku endla i hupa Xikwembu Xikwembu xi ku byela ku n'wananga leswi na swa so u nga swi endli hi mhaka ya ku u busy na ku langutana na ti-fame kereke ya hahluka na we Satan xi ku nghena simple so temptation i invitation leyi munhu a yi amukelaka so u na power tanihi munhu ya ku invitation leyi na yi teka kumbe na yi rejecta mi vapfumeri na tshemba ni twe mi swi khumba mi la ka last episode so temptation leyi yi gongonda siku rin'wana na rin'wana gongonda siku rin'wana na rin'wana na sweswi ti tele ngopfu ti-temptation leti mi hlanganaka na tona siku na siku mara loko n'we mi ya dyoha i decision leyi mi va ku mi yi tekile hi ku tsutsuma in case no rivala ni kombela ku tsutsumela ka yin'wana ya Judas mi nga yi khumba
ya ku why Xikwembu xi hlamule a ni swi tekiseni hlamula swo tala hi xinkarhana kuna problem. why Xikwembu xi hlawule Judas mara ni ta tlhela yi khumba leyi ni lava ku yi basisa nyana laha ka swa yelana nyana na swilo leswi nga ku swi khumbeni laha why Xikwembu xi hlawule Judas ku a va yena a xengaka now loko mi la ku languta Xikwembu a xi tekeli munhu decision mara xa swi tiva ku nga endleka yini mahlweni a xi hlawulangi Judas ni ku endle sweswi ku ya xenga n'wana wa mina but hi mhaka ku le ndzhaku va Isaiah va swi profetini ku n'wana loyi a nga ku teni wa munhu u ta fika a xengiwa mara ku na khombo loyi ku xenga loku ku nga tata hi vito ra yena now invitation ya ku lava mali aka Judas yi fikile then a swi twa ku loko no xavisa vaprista lavaya va ni tshembise rifumo ro saseka se decision leyi a nga yi teka Judas a ya Xikwembu loko xi n'wi vumba a xi n'wi vumbelangi ku we famba emisaveni u ya xenga n'wana wa mina mara xi n'wi endla a ri na will ya ku invitation leyi Satan xi n'wi gongondelaka xi n'wi nyika yona ye wa teka ku na pfumela ku ya endla leswi ivi loko a ta va a pfumerile ku ya xenga Yesu ivi Xikwembu xi tirhisa decision leyi Judas a nga endla yona a nga teka yona yi va part ya plan ya Xikwembu mara ku nga ri ku Xikwembu xi endle Judas ku a xenga Yesu decision liya ya ku Judas ku va loyi a nga pfumela ku tirhisiwa hi nala ku xenga Yesu Kreste Xikwembu xi tirhisa as part ya inana that is why Yesu Kreste a ri aware ku wun'we wa n'wi Satan u mi hlerini mara va na khombo ngopfu lava va nga ta pfumela ku va wiki ka swilo leswi va tirhisiwa so ya temptation ni sure ku yi nga va yi va yi hlamuleke nyana na liya ya Judas number 2 mi ya vulavula hi mhaka ya ku nyika hi ndlela ya ku la ku beriwa mavoko na ku la ku prova ku ku na ku nyika leswiya swa ku ni nyika out of love ku na ku nyika leswiya swa ku ni nyika hi ku la ku beriwa mavoko ni kombela hi ya ka book ya leyi mi nga yi khota ya Matthew chapter number 6 verse number 1 ku na marito man'wana Yesu Kreste a nga ma vula ni lavaka ku hi makhumba ni kombela ku ni prefera ngopfu vision ya Xitsonga u ri ti voneleni leswaku mi nga endli timfanelo ta n'wina ta vukhongeri emahlweni ka vanhu ku endlela ku voniwa hi vona loko mi endlisa sweswo a mi nga yi kumi hakelo eka tatana wa n'wina la angematilweni ku nyika publicly a hi xihoxo ku va ni mi nyika mi kha ni hi vona hi sesi mikateko ni mi nyika swo karhi a hi xihoxo mara xihoxo swi sungula ka ku ni mi nyika mara ni expecta ku sesi mikateko a va ni voni ku n'wini ni mi endlele swo karhi and after ku ni vona ni expecta praise kusuka ka vona Okay. swi sungula kwalano ku nyika hi nga nyika munhu loyi a nga tshama amarobotweni ku nga tala ni chika movheni tsutsuma ni ya n'wi nyika mali va kha va ni vona a hi emi ya mina a hi ku vanhu lava va nga la timovheni a va ni voni ku ni ya nyika botilo ya mali mara a ku na la ni nga n'wi nyikelaku kona handle ka laha so ku na ku hi nga nyika publicly mara hi reason ya ku a ku na ndhawu ya ku ni nga nkoka munhu loyi ni ya n'wi nyikela kona mara ku na ku u nga tikuma u nikile leriya ra ku ni nga tlhela ni hlamula mfundhisi lava ni nga ta na vo mathevula ni kombela miyima laha mi hi teka picture ni lava ku nyika gaza boxa mugayo hambi no va ni ri mfundhisi wa njhani Yesu Kreste u vona vanhu lava ku va na khombo vanhu lava va nyikaku hi reason ya ku mi la ku beriwa mavoko ma vona ku nchumu Solomakamba tshame va vula marito man'wana ka ngoma ya vo ya ku loko i la ku dlaya nsuna loko nkarhi wun'wana va la ku yi dlaya va ba mavoko mara avo yi feva vo la ku yi dlaya loko hi la ku dlaya nsuna ku na ku ni hopa ro sungula swi endla ingaku no yi bela mavoko mara aim ya mina i ku la ku dlaya so swi tele ngopfu leswi swa ku vanhu vo tala va nyika hi ku la ku beriwa mavoko ende leswi va nga ku swindleni swa ku praise wa hi vanhu swi nga hetelela swi va veka hansi ka misava kumbe swi nga va hetelerisa va hupiwe hi tilo swi na khombo mfundhisi lava va tshame va ni byela ethebula lava va nga le va tshame va ni byela nyana mhaka yin'wana ku
va swi kota ku va huma nde ka yindlu va nga tivi hi munhu va khome mali maybe va ku va lava ku ya xava kota na swin'wana na swin'wana but loko va hlangana na munhu a handle va cinca leswiya va nga na swona leswi va ku va ya xava swona va nyika so ma swi vona ku a hi mhaka ya ku lava ku praise-iwa yeleyo i out of love so manikelo lama ma hambana ku na ku ni mi nyika hi mhaka ya ku Gaza Boss ku na leswi ni swi expect-aku ka n'wina ku na ku ni mi nyika hi mhaka ku Gaza Boss a swi dumi na tiko leri hinkwaro ku leswiya swi endliwe hi mina mara ku na ku ni mi nyika ni tlhela ni kombela ku mi nga endli leswiya ku na vanhu lava mhini va xikwembu xi ni tirhisaka ku hi va khongelela kerekeni na ta mi kombanyana swin'wana ku na vanhu lava xikwembu xi hi tirhisaka ku hi va khongelela kerekeni ni swi twa ku vumbhoni lebyi sesilo hi nga n'wi pfunaka byo swa fita ku loko o fika byi hlaya kerekeni kereke hi nga tshemba ku mavonda xikwembu xa n'wi tirhisa hi tlhela hi n'wi kombela ku hambi o titwi tsake njhani i nga yimi u nyika vumbhoni sweswo hi mhaka ya ku ka hina ka mina a hi mhaka ya ku hi lava ku kereke a yi ni beli mavoko ku va hi kote ku khongelela munhu a hola kereke a hi teli ku ta praise-iwa la ma vona hi le ka assignment ya ku hi tirha leswi xikwembu xi nga hi rhuma swona so part yo nyika hi swin'wana swa leswi xikwembu tiministry leti ta hambana ku tirhela xikwembu hi swi tirhela ku hambana ku na lava va nga ndzeni ka kereke va nga ta pfuka va nga yimangi ka pulpit va nga ta pfuka va nga yangi ka worship team va swi endli ka ku yimbelela mara xikwembu xi va vitaneni ka ku nyika vanhu lava va swi kota ku nyika ku tirha ku fana na ti-producer ku na master la va tirha underground va hlayi va mahungu a hi vona va fambaka va landza mahungu va tlhela va fika va mahlaya mara mi nge voni ka mahungu loko kha ku hlayiwa mahungu ku humelela mfana loyi a nga landza journal a nga landza mahungu a ku mahungu lama ya ku dlayiwe munhu ka malamulele hi mini nga ni ya mateka mavo ku na vanhu lava tirhaka underground a va pfumeli na ku va voniwa publicly se nkingha yi sungula kwalaho so a ni tivi ka leswi so far hi nga swi khumba ku na leyi mi nga ni vutisaka kosi swi ngo endleka ku se a ku ri mi babani ni nga havi na follow up question i swi twini na like le ku hlamulekeni swinene ma yi khome kahle pastor alright hi ta ya ka ya rikhendla mi yi khumbile unless if ni yo yingisela ni jahile mara na loko ku ri ku ni yingisele ni jahile ni sure ku yi nga pfuna vo tala mata loko ku ri na nchumu lowu wu vavisaka vanhu ka swo khendla i ku tsandzeka ku lehisa mbilu reason ya ku sweswi ni ku ni na ministry lowu se wu nga na 5 years 10 years no sungurini and ani le ku voneni ka leswi mina nga ku languteleni ka swona ka ministry lowu ivi ni tsutsuma ni teka decision ya ku la ku ya khendla ni tsandzeke ku lehisa mbilu loko ku ri na nchumu lowu xikwembu xi wu endlaka vanhu vo tala ho tata non'wini mara a hi swi koti ku aplya ku na nkarhi wa xikwembu va vona hi nga sungula xikan'we ministry na mathebula wa mathebula wu fika wu ni over kama patwini mi kuma ku thebu yi na vanhu vo talo lava va taku ndzeni ka kereke ya vona so ni twa ingaku na mi loko no endla swin'wana yi nga kula ku fana na ya mathebula kereke ya mina so ku tsandzeka ku rinda ku sweswi ka ha ri nkarhi wa mathebula wa ku kereke yi famba hi ndlela liya swi nga ni endla mi ni tikuma ni teke ti-decision leti ka ti nga ri kahle so number 1 lexi xi endlaka ku vanhu vo tala va tikuma va rhwala swilo hi ku tsandzeka ku rinda ku nga ri ka swa vukhongeri ntsena na swa vutomi generally loko no languta ku ni dyondze na n'wina xikolo mara n'wina mi akile hi dyondze xin'we xikolo hi yini hi graduateile n'wina mi akile mi xavini movha mara ka mina hi tirha ka khampani yin'we swa mina a swi le ku balanseni swi possible ku hi kha hi tirha ka ntirho wun'we hi hola salary yin'we mara hi nga ri na ti-responsibility to fana ku na ku n'wihi mi ta swilo swa n'wi swi ri sorted loko mi heta laya muholo wa n'wi mi tibyela ku mi lava ku xava movha mara ku na hina va ku loko leti hi heta xikolo hi fanele hi rhanga hi ya lunghisa a kaya laha papa a tlelaka kona a ku ni tsakisi laha mhani va tlelaka kona a ku ni tsakisi jarata ri le kaya vamakoni wa mina nkarhi wun'wana va expecta ku mpfuno wu tata ka boti hi ku papa na mhani a va tirhi so ti-responsibility ta hina ti nge fani so loko na ha languta n'wina mi kha mi driver mi kha mi cincacinca
ni ta twa ingaku Gaza Bosch a kha hi tirha ntirho wun'we ni rivala ku ti-responsibility ta hina ti fani Gaza Bosch a driver ku movha wa so ku ri ku hi tirha ntirho wun'we ku ri ku hi dyondze swin'we xikolo ku ri ku hi huma mugangeni wun'we why swi fike swi humelela hi ndlela liya kambe swa ha titaniya se ni tsandzeka ku twisisa ku ti-responsibility ta hina ti fani number 2 nkarhi wa Xikwembu a hi fani never ku na vanhu lava mina nga nghena na vo xikolo va akini van'wana sweswitini lava ni nga endla na vo matric va akini sweswitini ku na vanhu lava ni nga nghena na vo xikolo mi va twini mfundhisi ku na munhu loyi va nga graduate na yena last i xaveriwe movha hi vatswari so swilo leswi a swi fani so loko a ho kota ku twisisa xi hi baka ngopfungopfu ka Gaza xi hi baka xin'wana i competition yi ta ku rhwalisa nyoka u nga tleli competition yi ta ku endla u twa ingaku mina one room ka hina hambi ke swi twa ku ano va na swilo swo tala twa nga ri ku va ni aka 2 room a swi enough hi mhaka ku Gaza Bosch u kote ku aka yindlu ya ku i ne le henhla ni le hansi so loko ni languta xikhwama xa mina ni swi vona ku a swi fiti la ku ni nga aka laya se ni languta tindlela ta ku bridge ende vutomi bya ku bridge ku na la byi nga ta ku haka kona swi tsakisa ku na vanhu vo tala lava mi kumaku ku handle va languta hi va navela ku xi hanya soft life mara hi kha hi swi tiva ku kulukumba loyi a nga na peace na swilo leswi a nga swi endla laha so ku va na peace vutomi lebyi a hi le ka competition ni dyondzisa van'wana siku rin'wana ku hi nga va hi ri ka age yin'we mara a nga kona munhu loyi Xikwembu xi nga n'wi byela ku mi ta fa n'wi lembe leri taka so hi nga hanyi nga ku minduku a n'wi tiva ku yi ta chaya leswi swi tivaka Xikwembu xi nga hi tshembisa swo ka Jeremiah makungu ya mina a ya ku vona u tsandzeka emakungu ya ku vona u humelela so Xikwembu xi na makungu na vutomi bya hina leswi hi fanele ku yima ka xona hambi no hindza ka age ya 25 ni nga se tirha it's fine hambi no hindza ka age ya 30 ni nga se tirha it's fine mara lexi ni xi tivaka makungu ma Xikwembu ni nge fi ma nga se vonaka loko le ka Luka Xikwembu xi byela mprofeta Saul loko ni nga hoxisi xi ri ka yena u nge fi we u nga se vona ku kwetsima ka mina loko mprofeta a hanye malembe lama hi swi vona ku i xikhalabyanyi ivi ku tisiwa n'wana a tempeleni ivi mprofeta a fika a tlakula n'wana luya ivi a khongela Xikwembu xikhongelo xa ku hosi sweswi u nga tshuxa n'wana wa wena u nga ni tshuxa ni famba hi kurhula hi ku ni vone ku kwetsima ka wena na malembe ma yena ma ku khalabya Xikwembu xi n'wi hlayisile for leswi a xi n'wi byele ku nge hi nga swi vonaka so nkarhi wun'wana hi nga hindza ka age leyi vanhu va nga hi pimela ka yona ka age of 30 a wu fanele se i ri na n'wana a wu fanele se u tekiwile a wu fanele se u catile mara nkarhi wa Xikwembu na nkarhi wa vanhu a wu fani so loko wo lava ku kota ku twisisa ku pace ya mina na ya n'wina a ti fani hi nge vi na moya wa ku hi tsutsuma hi ya rhwala swilo yi twini ansara heyi ya ri khendla sweswi ni nge ku overtake sweswi I will never nga ravula ku vula swin'wana ya mfundhisi xin'wana ka xi hi endlaka ku hi ya khendla ma vona ku la kuma fame na respect lowu ka yi nga yi tirhelangiki swi nga ku vavisa loko ku na swilo swin'wana loko Xikwembu xo va xi ku rhwese xo swi nge tekiwi ka wena respect a ni boheki ku famba ni yi lava hikuva ni ri na mali ku va n'wi mi ni respecta a mi boheki ku mi ni improvela ku ni na mali ku va fame yi fika ka mina a ni boheki ku va ni ri na mali se lexi xi baka vanhu vo tala i ku la ku kuma fame number 1 na ku la ku kuma respect ka swilo leswi vo ka va nga swi tirhelangi so swilo swo fana na sweswo respect ya ku tiko rima ri ku a nga kona munhu wa ku fana na Mabonda la tikweni ni yo swi tirhela swilo leswiya swi fanele swi va swi te hi ku swi tirhela mara loko swo la ku ta hi ku la ku ta swi bridge vurhongo byi nge khomi a ku tleliwi a tleli vanhu navusiku ta va nantswa tinyoka hi ku rhandza fame ti-temptation hi le ku swi tweni ha ri na pastor Mabonda ha ri kwala answering the question ni tsundzuka loko va nge saka leyi landzelaka ni tsundzuka a hi hosti van'wana va ri Gogo mani kwalaya i muguma walaya mina se mi kota ku endla hi tala ku va vula vusesi sesilelo sharp va vula va ku a va tleli vanhu loko hi va rhwexisi madlilamaye ma vona i n'anga vona ni ene ve ri va swi kota ku rhwexa vanhu
mara va tlhe va confirma ku hi pela loko se u swi rhwele a ku tleliwi ene va ni tsakisele xixa yin'wana va vula va ku swilo leswi va mi nyikaka swona vona vo yo famba va swi lava swi fika vona va sacrifice something ku va kota ku ndla yini ku va swi va tirhela vanhu lavaya so imagine vo va sacrifice wena nga swi landza are you not going to sacrifice na wena na hey mata loko ha ri ka yeleyo ka ma vona loko i ri sure hi calling ya wena sweswi hi le ximoyeni ta vulavula ngopfu hi focus eka swa Xikwembu loko u ri sure hi calling ya wena ku nga ri leswa swa ku mbambela a wu need ku prove point financial kumbe hi swin'wana a wu need point yaleyo mina ka branch leyi ni nga yi pfula la Val ni tirhaka ko na vafundhisi lava ni nga pfumelela ku va tirha na mina va fika vo ma 5 mina vafundhisi lava a hi ni kwangu ku fana va mathebula Xikwembu xa swi kota ku va tirhisa va vona swilo hi swa vuprofeta mina pace ya mina mathebula a yi fani ya hina ya ku Xikwembu xi nga swi kota ku xi nga horisa munhu hi ku vulavula ni nga fikanga ni kombiwa swilo so loko sweswi mina la ku fika ni la ku ta ti endla mathebula hi mhaka ku mathebula u na grace ya ku Xikwembu xi n'wi pfumelele ku a vone na swilo leswi swi nga tumbela ni ta boheka ku thebu a nge ni tluli se hi wahi mabandi lama ni nga ma bohaka ku ni hambi ni kota ku vona hi swihi leswi ni nga swi bohaka ku na hambi ni kota ku va na vuprofeta ma vona competition ka ministry wa hi vavisa lexi xi nga dlayisa lexi nga endla ku vamakwenu wa Joseph va lava ku dlaya Joseph i ku loko Joseph a va byela norhi wa ye wa ku ni lori nyandza ya mina yi tlakukile ya n'wina ti khinsa mina vamakwenu va tsandzeke ku twisisa ku a ta hina ku na season ya ku ti fane ti khinsama ku tlakuka ya un'we wa hina mina ka ministry lowu ni wu rhangelaka hambiloko ku ri ku Xikwembu xi le ku n'wi nyikeka ti-revelations ku tlula leswi mina nga ku swi endliseni xiswona ku na part leyi loko mathebula o va a yimile a kha dyondzisa vana va Xikwembu a yi know ku leswiya hambi na la ku swi endla kanjhani ni nge fiki ya mina nyandza hi boheka ku khinsama laya mara ya nkarhi wa ku ya mathebula loko ya mathebula yi tlakukile Xikwembu xi kha xi n'wi tirhisa a kha khongelela vanhu va hola Xikwembu xi n'wi komba swihundla leswi swi nga tumbela ni boheka ku sarenda ka liya a ya mina liya office mara loko no la ku tsutsuma mina ni ku thebu yi nge ntluli hi le ka age yin'we yi nge ntluli ni ta fostela ku la kuma ku hi ndlela leyi ni nga yi tirhisaka ku na mina ni kota ku vona hi ndlela leyi na mina ni nga kota ku yi tirhisa ku ni kota ku vona a ni swi tivi ku foni ya mfundhisi le ku rileni la mfundhisi ni kombela mi ni hlamulela vo yi nga ri isima it's fine loko ku ri ku ya mimi ngo hlamula mbabyi ku ni busy yeah so ti ku na vanhu lava la ka ministry lo va Xikwembu xi nga va nyikaka ku tlhantlha Bibele va nga mi khotela Bibele from Genesis to Nhlawutelo vo va yimini ma swi twa ku la a ni fanele tena dayari leri ra ku loko wa hala ku khoma Genesis chapter number 1:5 va ku nyika hi John man ti ta hi nhloko ende hambi wo va juma va nga khotela inani hina Xikwembu leswi swa ku dyondzisa hi ndlela leyi a xi hi nikangi so I know ku na ti-party leti mina ni boheka ku sarenda ka tona ni tlakuka ka tona so ka ti-party ta ku fana na letiya ni boheka ku sarenda ivi ni pfumela ku famba ya mina pace competition ka swa Xikwembu a yi tirhi and competition yi nga hi vangela swilo yani mina ni hlamulekile swinene ka mhaka leyo ya temptation ka mhaka ya swa vukendla na competition as well aka leswi hi vulavula swona ka last episode ye khome Pastor Mabunda so far mi ngopfu a mi ni vutisa swivutiso hambi swo ka swi nga related ngopfu okay ku na ti-verse to karhi ne wo fana na hina loko hi ri swona sisimkateko hi vakreste mara ku va sina ti-question to karhi ti a va lava ku hi ti tlhantlha mi kuma ku mina sisimkateko a hi nge ti koti himpela ku ti tlhantlha hi ndlela liyani ne ya ku ku na verse yin'wana yi ku ya ku alright Exodus chapter 20 verse 5 ne ya ku yi ri visiting the iniquity of the fathers
on the children to the third and fourth generation. Leti mhaka ta ku ri swidyoho swa tatana na loko se a fambini a lovini swidyoho leswi a ri na swona mindzwalo leyi a ri na yona yi ya ka vana lava va yena va nga ta va ri kona la misaveni na lava ha taku to the fourth generation. I le ka Exodus. Then Ezekiel yi ku the son shall not bear the guilt of the father. A ku ri Ezekiel sindwi leswi vulaka yini ni n'wana a nge teki minandzu ya tata wa yena. ku na kun'wanyana futhi hi ri ku ta boha n'wana hi ku Kombela ka vatswari yi tlhatlha njhani se inchi mi nga xi twisiseki. okay i ku leyo sungula ni yi vula ku swidyoho swa tatana swi ta ya ka vana lava landzelaka. Yes. Then ivi ku va na leyi n'wana yi ngo swidyoho swa tatana a swi nge tluleli ka vana. vana Okay. Bibele yiso kuna swilo leswi Xikwembu xi swi humesaka as prophecy. A hi khomeni kwalaho. Ndhukano. Okay, loko munhu a beburiwa. Ani loko munhu a beburiwa u beburiwa hi mutswari loyi a nga dyoha. We are all aware of that. Yes. Hinkwenu hi beburiwa hi ri vadyohi. That is why n'wina hi Gaza Bosch loko mo fika mi ta misaveni mi hanya vutomi bya n'wina hinkwabyo tinyimpi ta vatswari ti-chances ta ku mi nga tilo ti le henhla ngopfu mara Xikwembu xi hi nyika chance ya ku loko u ta va u amukele Yesu Kreste mindzwalo hinkwayo ya we yi sala na swidyoho swa khale. That is why Ezekiel aku vudyoho bya vatswari ni xo ku mi veke njhani kwalano a swi nga ta tlulela ka n'wina after loko n'wi mi ta mi teke decision. For an example a hi ngo ni beburiwa endyangwini lowu wu nga na mindhukano ya ku hinkwerhu ka hina a hi nga pasi matric. Hinkwerhu ka hina a hi nga pasi matric va ta ya xikolweni a va nga pasi matric. Loko ku va na loyi a nga ta pasa matric a hi tertiary mara u ta va ri drop out. Va koho vanhu lava va fambaka hansi ka sekele yaleyo ene mi kuma ku i ya generational case a nga kona munhu loyi a nga ta ku u na swilo swo saseka leswi a nga ta swi presenta a nga ta ku leswi ni yo swi tirhela hi nyuku wa mina ndyangu hinkwawo wu rhwele ndhukano walowo. Mara vanhu loyi loko ko fika ku va na wun'we ka generation yaleyo a stepaka out ivi a lwa na ndhukano lowu nga le ndzeni ka lowu a nga wu kuma through vatswari mara a amukela Yesu Kreste swi possible ku ndhukano wa mutswari wu nga ha tluleli ka vana. Mara loko no hanya vutomi bya ku a byi na Xikwembu xikarhi ti-chances ti le henhla ngopfu ta ku ni nga ha famba ehenhla ka mindhukano ya vatswari. Loko Yesu Kreste a ta la a ta ku hi tshunxeni ka ku vudyoho bya we bya khale loko u ta va u hundzukini loko u ta va khuvuriwini u hundzuka xivumbiwa lexintshwa. So u fana Kreste ka ku dyoha ka wena na swi hinkwaswo leswi swi nga le ndzeni ka wena. So through Kreste hi kota ku kuma matimba ya ku lwa na mindhukano leyi nga na yona. That is why mi kuma ku ni tivanyana ndyangu wun'wana hi ntoka ni nga vulavuli ngopfu in details va yime va lwa na mimoya ya ku na vanhu va ku vana va vo vavanhonyani loko va kuma khwiri ri boheka ku huma nkarhi wu nga se fika up until mhani wa vo va ha teka decision ya ku leswi se swi laha Xikwembu xikarhi and then they prayed about it up until sweswi vana va vo va na vana and i ndhukano lowu a wu famba hi family. Loko swi nga humeleli ka mantsongo swi humelela ka manikhulu loko swi nga humeleli ka mani. So mindhukano yaleyo ya swi kota ku hi nga famba hi ndyangu loko n'we hinkwenu mo fika mi relaxa. So leswi nga vuriwaka Exodus a swi lwi mara loko wo ka nga teki decision hi swona mi ta boheka ku hinkwenu mi famba hi case yo karhi mi ri ndyangu. Mara loko mo fika kwala ku hanyeni mi fika mi teka decision ya ku ni amukela Yesu Kreste mina power n'wina ya ku mi nga swi kota ku hlula mindhukano leyi already a ya hanya ndzeni ka n'wina.
A ni swi tivi hambi ni yi lexana ku hlamule kahle. xivutiso va vhela mbekela xin'wana xo ko ba a la ta vutisa ku okay hi ku loko papa mi va lovile uma ku va joyini a va zangi va amukela Yesu so hi ku he's no longer there me personally I'm the one ni fanele ku ni teka ku decision ya ku ni amukela Yesu ku va ni dlaya mindhukano liyani Yes, Yeah. yes. Phela ku amukela Yesu ati amukelana. Ku ha ku ni ta mbona mkha mina hi patu nuku sesimkate ku mina amukelela Yesu na mina. Na ku papa va nga sala va lo a hi ngo va hanya va nga swi kota ku va lwa na swo swi suka ka vona. Mara swi salela hina vana. N'wana na n'wana na responsibility ya yena loko a ri la misaveni. That's why Xikwembu moya un'wana na un'wana wa munhu loyi a hanyaka la wu ta fika wu ti hlamulela mahlweni ka hosi ku nga ri na ku hambi papa vo ni khongelela kanjhani loko mina o ka ni nga tekangi decision ya ku hundzuka hi nexe a swi nga ta ni nghenisa tilweni swi bejele va ri vana va vafundhisi va kha va khongela ndyangu hinkwawo loko mina ni ri n'wana mfundhisi ni nga ngheni kereke ku khongela ka mhana papa ku nga ta ni nghenisa tilweni ene khongela ka mhana papa a ku nga ta ni lwela hinkwaswo swa vutomi leswi ku na laha xikhongelo xa mhani xi nga ta fika xi chakamela ku lavaka xa miku xi pick up ku ni ya mahlweni so loko no fika ni relax va ta yi tsema va ri vatswari va kha va hanya mara mina ni sala na halwa na mindhukano leyi vatswari se va nga huma ka yona hi mhaka ku se yi le ngatini ku laveka yin'wana ngati ya Yesu Kreste leyi nga lwa yi nga hala ka xihambaneni ku ta hlantswa leswiya swi nga le ndzeni ka ngati ya hina swi tricky swa Xikwembu takisa swi tricky but straightforward ene swi lava na wehe i tiyimisela eka Gazaboxa ku i lava yini tanihi mukreste mukreste wo tola mafurha manguluka kumbe mukreste loya wa ku tiva timhaka ta wena me ni hlamulekini ka leyi hi nga ya mahlweni madam mfundhisi hlamule leswo u sala u ya u ri relieved ene tin'wana ti-question ti-answer na mi ri hava ende twanani before ni rivala because ku na question yin'wana yi kha yi ni tela futhi sweswiwani hi mfundhisi vo fana mina munhu n'wana ni vulavula ngopfu ma vona mara hayi hi mina n'winyi hi vanhu van'wana that's why vanhu vo tala ni a va ntimi so ko tala ku na vhese yin'wana ya ku u nga khombi vatotiwa wa Xikwembu like malandza hi liya vo tala mi kuma ku loko na ti-errors to karhi a ri masiku lama swi ta ku social media ya hi ta yi posta sweswo swa ku na mfundhisi un'wana a nga vula swa so or mfundhisi un'wana a ri ku rhuketeleni or a ri ku na vaakatiko nga byi endla then va ku ri va tirhisa ngopfu vhesi like u fanekele u nga vulavuli hi mfundhisi then hi ku ya hi n'wina sweswiwani xana swi right kumbe swi wrong ku fika kwihi ka ku loko ko va ku ri na something maybe xi kwalaha xi le moyeni va ku mfundhisi va va kumi hala va kha va endla vaakatima na n'wana ntsanana or ka njhaninjhani then mi kuma ku se hi sungula ku engage hi swona swo tala vo fana hi va ka social media xana swi nga ni bisa hi Xikwembu ku ri ni le ku vulavula leswi leswiya loko hi vulavula hi nandza wa Xikwembu hi vulavula hi munhu loyi a nga na Holy Spirit ndzeni ka yena Holy Spirit i nchumu lowu ku pfunaka ku wu ku controla ku leswi wa endla leswi a wu endli Holy Spirit yi nge ku pfumeleli loko yi ri ndzeni ka wena ku va yi ku leader ka ku u ya endla swilo leswi swi nga ta thyakisa Holy Spirit that's why Bibele yi ku mimiri ya hina i tintempele ta moya lowu kwetsima so loko mina mi kha mi ku ni nandza wa Xikwembu mi hlangana na mina ni kha ni endla swa ku hambana na leswi Holy Spirit yi nga swi laveki xana hi ku languta ka n'wina ku na Holy Spirit ndzeni ka mina a yi kona so loko yi nga ri kona n'wina mi tivaka Bibele mi swi tivaka ku mavundla tanihi nandza wa Xikwembu a wu fanelangi ku va u kha u faya mindyangu ya vanhu Bibele i rito ra Xikwembu ane mina ni munhu so loko mina ni ri munhu loko n'wi mi vulavula rito ra Xikwembu andzeni ka mina a mi lwisani na rito ra Xikwembu na rito ra Xikwembu mi lwisana na behavior ya mabunda so ko abuse-iwa power ya ku loko wo khumba mutotiwa u tafa u na yini u na ti-qualities tihi ta komba ku pela wena u mutoti wake mutotiwa a tikombi na loko a ri ndhawini leyi ku nga riki na swa Xikwembu ma vona ni nge tshami va kha va ku ni mutotiwa ni mfundhisi na vanhu lava nga ku hleveni ni joyina ni fika ni hleva i ncini xa ku ni hambanisa na vanhu va misava mina ni ri na ndhawu wa Xikwembu ni kha ni tshame na n'we hi ri ku hleveni ka vanhu so loko n'wi
kaza boxa mi nga ri ki mfundhisi mi ta ka mina ni nga ku hleveni ka na sesi Mikateko mi ku Mabunda leswi nga ku swi endleni bibele yi swi lavi se ni ku nga khumbi vatotiwa i ncini ni nga ku xi endleli xi nga na vutotiwa kwa haye i ncini xi nga na vutotiwa hi nga ku swi endleni guys so hi nga abuse bibele mavona mina ni mi byela leswi loko munhu loyi a nga na Holy Spirit a nga bohi ku va a ri mfundhisi ani loko a hanya vutomi byo ka byi nga ri bya Xikwembu xikarhi hambi vo makhota va ri ma 10 matsalo walowo wa tshinyiwa ya swi komba ku hina se hi ta pimapima Se hi na license. license yo pimapima ende loko mi ni komba hi nga ni tshinyi ne ni ta pima loko ni vona xihoxo xa behavior ya munhu loyi a nge yena i nandza wa Xikwembu kumbe i murhangeli wa kereke yo karhi ni kombela ku va vulavula na pastor lava va n'wi ni ta va pima yi va lava byela ni ta va pimapima from now on pastor mina ni i pastor Noel Dliwayo a va swi endli leswi Swo byelwa. swo byela a va le ka swona mfundhisi wa mina va ya ku tirheni a vazi nga ri ku na question leyi okay i aka njojo loyi lowo tlanga o nghene kereke mara u nwa bihi okay mi n'wi khongela mfundhisi loyi mo faneke mi famba mi n'wi khongelelile ende wa hakerisa ku ta cha ogene kerekeni all right kaza bosh okay mjani mfundhisi hi kona mjani ni fike ni twe mkhamela timhaka ta ku munhu loko a ri na ndhawu ya Xikwembu u fanele a tikomba loko a ri ndhawini leyi ku nga ri ku na swa Xikwembu so ku na post yin'wana yi nga se ma postiwa hi mfundhisi wan'wana na ku mi byela ku n'wina mi twa njhani hi yona post ya kona va ku ri va tsakela ku siku rin'wana va kuma ndhawu leyi nga pfuleka va fika va hayara music ku va na vanhu lava tlangaka ti-keyboard worship team as a whole va lava ngopfu ku ta vanhu lava va tlanga ri a va amukeriwangi kerekeni veri a va na problem ku ri u nga ta na cooler box ya wena yi ri na 6 pack ya Corona kumbexana u ta na bodya ra Hennessy u ta ta na la kwalaya hambi u nota ku va na problem tsena vona va endla service laha ivi then va tlhela va khongela vanhu lava nga laha hinkwavo la ku mi byela ku mi twa njhani mhaka ya post yo fana yaleyo xana mfundhisi swi kahle ku ri vanhu lava maybe ngo va nwa byala ku xamela swin'wana swi kahle ku mfundhisi a va landza ku hela tlhela va endlela ntirho na kumbexani a va amukela kerekeni ya yena ivi then va ta fika va cinca na because loko va ku ri va fanele va ta laya va ta va khomisa leswi va swi nwaka veri hayi tana mi ta tinwela mi tendle leswi mi swi endlaka masiku hinkwawo mi ni ta mi khongela ivi nsukani famba ni mi sisa sweswo so mirini hi yona ni yi vonini post yeleyo ne mata aim ya hina tanihi valanda ma Xikwembu i ku ta wina mimoya loko u ri na ndhawu wa Xikwembu loko u vona ingaku strategy xo karhi a xi le ku tirheni ka ku u nga wina mimoya cinca mara aim mimoya yi va yi kha yi winiwa ta mi nyika example laha mina ni nga fikela kona a ni fikelangi Resival ni fikele a jarateni leri a ku rentiwa ende ku ri ndhawu leyi vanhu a va nwa ngoma byala Friday yin'wana na yin'wana a ku va busy too much a ku va busy leri ra ku a va swi kota na ku mina hlongoriwa ha mfundhisi tlela na halaya ti fasana ni kha ni swi tiva ku hi Sunday la ku ta fika ku va na kereke the same people lava ni nga va vona va kha va nwa byala ane assignment ya mina assignment ya ku vanhu lava va hunduka yi na mina loko sweswi under ka 10 years no lova ivi Xikwembu xi ni vutisa Mabunda u ve na vanhu lava and a wu ri mfundhisi by that time u nga va vona va hanya vutomi bya ku huma ndleleni u endle yini tanihi na ndhawu wa Xikwembu ku wina mimoya ya vanhu lavaya mhaka yikulu na Yesu u swi vurile a nga telanga lava va nga vabyeki ku teriwa lava va nidaku lava va vabyaku hi lava a telaka vona so ku va ni kota ku wina vanhu lava va nge le handle ni endla yini those people a ni va vitana hi Sunday va kha ni va vonini hi Friday hi ri jarate rin'we ni kha ni va vona hi Friday va ri ku nweni hi Sunday tanana van'wana va tlhela va fika va yimbelela tingoma ta gospel ni nge fiki mina ni chumayela marito ya ku tshikani byala a hi mhaka ya ku va lwisa
i mhaka ya ku va komba ku vutomi byi tshamise ku yini ende ku na munhu loyi a ta mi fela so mina strategy xa ku xi tirhisa ku ni wina vanhu lava va nge le handle ni endla yini phela there is no way ya ku swidakwa leswi a swi se tshama swi chumayeleriwa mara ku na vanhu vo tala van'wani va suke joni akaya hi mabazi a bazini loko u lava ku khandziya bazi ku na munhu loyi a chumayelaka ku hundukani loko mi hoseka giyani se i chumayeleriwini a nga hundukanga mina tanihi nandza wa Xikwembu ni tirhisa strategy xihi xa ku wina munhu luya van'wani va swi kota ku ni n'wi kuma a ri ku dakweni ni fika ni n'wi xavela swakudya a ni n'wi tekeli byala ko va xikombiso ni fika ni n'wi xavela swakudya hi Sunday ta na kerekeni ma vona ku na vanhu lava le hi Sunday ya swi tiva liya hi Sunday loko a xikarhi ka vhiki hi tshamile mi kuma ku va le ku dzaha ka timbangi va le ku ndleni ka vutominyana byin'wana byo huma endleleni a ni swi kota mina kumbe na sweswi na ha swi kota ku ni fika ni tshama na vanhu valavaya aim ku ri ku loko mi heta ku nwa swilo swa n'wina vafowethu hi Sunday a hi yeni kerekeni loko va fika kerekeni van'wani va vona imbhoni ya mina liya van'wani va vona va fike va hunduka ndzeni ka kereke ende van'wani va vona na sweswi va ha xi rhandza Xikwembu loko mina a ni lo yima ni ku i swidakwa leswiya a swi fambeli kule na ntirho wa Xikwembu a ni swi lavi ndzeni aka mi assignment ya mina kasi ni tele yini n'wina mi tivaka Xikwembu na mi dyondzisa yini because ku na munhu loyi a nga tiveki Xikwembu a handle so ku hlamula question ya n'wina ni lehisa ngopfu that's why ni take your time ku hlamula question ya n'wina mfundisi a ni voni xa wrong ntsena ku ri aim ya ku ya wina mimoya hi nga nghena tavern sweswi na mike hi huwelela ku vana va mhani a hi hundzukeni loko ku ri ku strategy xa ku okay vanhu lava va nge ni twi va dakwini ni nga ndla yini okay sharp ni kuma strategy xa ku i ncini lexi ni nga koka focus ya vo vanhu lava tshama hansi na vona then ni kuma ndlela ya ku va recruiter vana va mani loko hi kuma chance a hi hundzukeni so a swi bad ku huma ebyaleni u ya wina mimoya ya vanhu ntsena ku nga ri ku ya dlaya vanhu leswi swa ku kondona ku a hi dakwini vana va mani a hi dakwini mara aim ku ri ku andaka swilo leswi vana va mani a hi hundzukeni no lehisa mara ni xoko mi nga mi twisisi hi hlamulekile hi timinete titsongo leti nga sala se wo pfala phela mundzi namuntlha a va hi khomina about it we were listening attentively hi xilungu a hi yingiserini ende hi tlhela hi swi twisisa xoko na vayingiseri va yi twile mata loko ni suka kaya ni byela van'wani tshama ku na vona ku ni yava ka Gaza Boxa va ni khoze ku eta tiyimela tinhlamulo leti ti nga I wish va fika va yi play no but I vona ku we here yeah and they can see hi hlamulekini na mahosi xin'wana ni loko va vula leyiwani ku na kulukumba n'wana mina munhu wo ku hlaya tibuku from first to fourth very ya God's General ni hlayi hinkwato ku na misa maveri i Reinhard Bonke ne Reinhard Bonke un'wana very powerful un'wana a nga ta la South Africa a bati revival ne le ka malamulele ti-FM leti nga sungula ka malamulele a ku ri yena hi 1979 ku ne mimoya yo tala ngopfu yes so Reinhard Bonke u ri tshama ya tikweni rin'wanyani ne loko ya tikweni leriya a fika a back ku nga tali ku nga vi na vanhu second day ku nga vi na vanhu i vanhu zoko hayi vanhu lava busy sweswo va busy kwihi ku na club yin'wanyani leyi xikani ku fine loko yi chayela niwani ku ri na vanhu vo ka nga fiki na 15 xi famba xi ya le club xi fa xi komba mike xi ni kombe ku vulavula xi va no problem say something xi ku kuma 10 minutes xi va nghena xi va xi ku the following day le a ni se xi va rhambi laha kereke a clubini xi ku the following day le sa ku tele ngo xi ka ku ve ku sungula kereke yin'wana ya powerful ngopfu so hi ndlela leswi loko ti-strategy letiwani i khale ti ri kona ta ku ri vanhu loko va swi vona ku ri vanhu a va kokeki hi to-ogene ntsena wo va landza kwe va nga kona ende na leswiya swa ku mina na madyambu ni ya fambisa ntirho Palms ni ri munhu loyi ni nga born again it doesn't mean ku ri mina I'm born again I'm going to win mimoya ni ta va rhamba mo hi pfala kwalaho mara tiso mhaka ku yini ne u nge fiki u vulavula hi switshamo mundzuku va khoma makerekeni never na ala so mina na simketa ku hambana hi ku yini mina ne a ni yi la ku nga na tibiya that's why masitoko ni kwata blind la ku dzadzala ka an swi lavi so swo va the way but simketa
impela and antano ne xikwembu xi ta mi katekisa mi ta hundzuka guys mi nga subscribe mi share na vanhu hinkwavo a hi ri na pastor VM Mabunda kereka vona le Valley loko ku ri mi kona kwale Valley ne mi nga hi texta ta mi byela ku va kumeka ku ka address yini then you can go and attend I know today ne ntwe kahle for the first time ne ni nga vulavuli ngopfu ni yingisela for the first time nga argue for the first time cause angavi kona ku davutisa because today it was all about ku ba answeriwa ka leswi a hi ri ka swona anyway hi languteni nakambe eka episode later ku ni karhi ni famba na Gaza Bosha na Pastor VM Mabunda you can see le nandzi wa hosi ku va mi ta hi dyondzisa hi dyondzile swinene na mina ni ta cinca ni ta tshika ku tirha na ku hala jaleni inkomo tango